tamni bemano tui sak tinero operation khaimani operation hangkai naidi chinoro to last 1 month kha operation theater start mani mane chini background ni part ni ta hangkai chung chinoro tabu agi hangkai tam khai chinoro jetu facility grei chung agor lar refer karo tabu hangkai chinoro joto case to khaimia motamuti jeta chung possible chinoro chung khayota mane with limited resource environment ta hangkai chinoro chung bini dujon patient operation kaisa khaipai kha tabte kaisa khainai kaisa bonu hangkai ikorik thai deborma 23 years bo baijalbari area ni bola 11 tarikh ko chinoro o cricket thonglai jani borok ba football thongnani laki oti lirai jani yakung nangya kani bin bekreng bai thamani ta bo phaimani bore chung bono convince khaika je chinoro operation ungmo tabu gai patient party bo borok mane agree ka je khainai but bong Ayushman card tongmaya ga chung borong ni kagos to collect kai kani Ayushman card khai tina Ayushman ni andar no bono chung bini yo kaisa TV ani kaisa bong tongo aro chung plating khai ni kata gai tabu to patient stable chung patient ship khai ga chiniro team tongo chini anesthesiologist tongo Dr. Bishop Debama chini uti eko bo chini uti assistant nete chini staff nurse tongo tongo chungabo actually million operation ma khai saisung to khaimi operation pura kaisa team work mo ambi haita tabu chiniro next rogobo phaiga gai jodi patient ni operation khaina moto jodi joto kisu thik tongo gai chung definitely oron operation nai tabu joto patient to chung khaime phano motamoti jeta sumo chungor khainai ambi haita sargabo bobai ki khaijak darom rang ro ruide na phiro ko facility to actually Ayushman ni kangkai tamo kaisa package system tongo buska operation kangkai advance to Ayushman hote rangmai borok sekang borok khorsa khayo kijamija jemon chinoro plate dokri chunga gortani plate dok paitona nangu ba je plate do je screw fix khaina bagai screw machine dokri abo chung rent to tuima phayo bara na arya kane abrong ni borok khorsa khai kangkai borok ro bili kangkai borong rang borok kibili manthanai within few days tar mane borong rang khorsa ngi emne prothom diye khorsa khayo thik ase kintu bin borok manthang amte haite Rakibli neta Ayushman ni madon borok manthanai account to dai neta borok moni documents sabin khai ga no MS office rang manthanai next case gangai chin borok abo profullo de borma bo gangai dermas sakang boklai dokumang ha yakung kono bo sim bo extra khai no borok hai backring ba gani bona jibo rika bo man borok be yakung pura sok thanga bo chin thari pura yakung kosok ti phaika e chung bona fun hoito no bini kasano chung care khaika dressing khaika ko kosok mane mane kipte tabung gagai bini kasa buku reto kotor abo dressing khai babo boso kaisa dressing khai babo filami abo abon bagi chung plan khaika bo actually out aro bore ko thana gosia ge chungoro no skin bini yakungino bini sakani part thai aro hede chung skin tubui bini kasao chung skin ther ne da tabo actually bini o kasa tabo mane kun infection kri ebong bo skin graft ni bagai tabo perfect hinoda chungbono ei tabo chung next stage abo khaine abo bo same Ayushman madon brok ko khaijakti ngai bini brok bo same chinero skin je kari mani chung to skin kaisa jaga no te rawi tiklai nai o mane na smin bo rento matuka aboni rang bo kikli man thanai ambi haita sir ko mo bo hospital phai chinmo ka Khwai district hospital ngai no sinimungi gari sir sinimungi gari sir nen sinimungi gari an mung Dr. Trinoji Deborma sani Dr. Bishop Deborma boka chin uti assistant Santo Kumar Tiprasa okay chinmo kaisa team work buti kha sai chung to operation khaimia aro phanta ni byapar tongo abon bagi jotono milin ma khaili amte haita tam kok ngai sa darom ni chini tiprasa dokhani bisingo kobong rang kri rok bagi kobong piso goi dong ta ken tam sa rei nai di chini borok to tabu bo gona jero ma bisas khai dong do bujikha ang kaisa no sarang sungo tabu jehetu mane hospital lo wasu sai da chini borok ni parar hoite এবং খাইনা বগে lama tama to don kaham tongo at least nungkono kichu khaina sekang phaigane ekbar doctor phunujang nai di doctor tam sa khana di bini pore nungmini je diso nara nadi chinro kono facility to tongko kre nono jodi tabu tongoi sairi khanga ni motenga nung bona jibona kon dobra kre chungni ji uluk tomo bona jiboge busuk borok theke tong ibeni kan tauk je samani bolas 2 mas nga bo sabar khaimani abo bini nai di bini busuk bini family sabar khaika boto sabar khaino tomo kaboro ngia kare doctor ni konsa na haria kane treatment na ka chao ran to tam thana ni boto tauk chinro jotono free man tongo medicine bo man tongo injectable pain killer jotono chungmono chinro diri tongo e tabok bosu to operation kurubin je kisa misa thamani abo bo khorsa bo phirogi man thanai boys mani matome abani ko hambai